Saya learn from NTW especially to make better flowers. When they compliment me, wow, you punya bouquet cantik, betul kan ini you buat, that felt better for me. Salam semua, salam Madani. Nama saya Lavania, saya dari Pulau Pinang. Sebelum ini, saya dah complete Masters in Business and saya kerja sebagai Restaurant Manager di Kuala Lumpur. And pada tahun 2020, saya resign kerja saya and datang ke Pulau Pinang tolong my parents and family dalam kita punya family business. And waktu tu saya ada grow interest in business and nak menceburi dalam bidang baru. And waktu tu juga saya pilih untuk menceburi dalam bidang floristry. Teknik yang paling saya find it challenging is round bouquet sebab dia punya design is top to bottom macam tu. So yang tu kalau kita silap sikit boleh out of shape lah, cannot be round. And one of the reason macam mana saya brush up my skill is through NTW teachers. They taught me how to make it better. One thing ayah saya selalu bagi tahu saya adalah don't doubt yourself. Jangan meragui potensi kita. Sebelum kita risk and experiment ourselves, kita tak akan tahu sejauh mana kita boleh pergi. So don't give up and don't doubt yourself. Kalau hampa nak kursus percuma, mai join NTW. NTW Gempak Bahang.